Abiin, hindi matla sumangputan. Amang ano nalausan ti Bartek na. Amang ano saan na makaawin. Adan nagsardang ang motorsiklo iti bato. Nalabit nga isudaytan ni Carlo. Kunak na nalausan ti Bartek mo kung saan ka na makaawin. Saan mat? Saan nagtupay na Bartek? Siyempre, pampanonotak ti panagawid ko. Kat, kumusta mat ti birthday celebration ti Sukim? Mayat. Manmano kami abisita na. Kasta ka di? Apay, asan ka pa naturog? Inuuray ka nga ron. Amo mo, ta saan ka makaturong no saan ka mapasangpot. Una yan ti asawag. Awon gayam, mapan kami kininanang inton bigat iti doktor. Ni, apay, ada ka di sakit mo? Saan kong amo na niya dahito eh. Makadul-dul-ukak no maminsan kan maululawak. Kasta ka di? Sus, amang ano adan ading ni Junior. Diyak karon maawatan. Sakit pasaray agkrams dagiti sakak. Ano niya? Mala, kadwaan kan to inton bigat. No ada ikamakam mo adait mo. Oray da kamin tulaang ang kininanang timapan. Di ikuyo ko nga rod ni Junior. Saanan? Isuntupay lang ay aywa na mi jay. Oray kat kadwak mo ni nanang. Biso Wan, kaya't ko lang mat ama siguradong no aginawa po no anyakit di daytoyen. Anyati ko na? Saan mo anaaramid timbagak nagpicture kayo? Saan na akayat? Kat saan mo langan ngayon pamuspusan? Ahawan mat gayam sarsatbim. Putnumet! Paisublik to lang at atiintad ko abayad mo. Awan mat na aramidam. Anya, no paisublik ibagam kada Carlo ken tiyanda nga anak ko at tinangdanan kalaeng. Hoy! Saan asyak ti butbut ngem? Ta saan mo nga ammo ti kabaalak nga aramidan? Sige, babayakon. Ngem saan kan nagpakpakita kanyak? Taamangan no anyapay ti maaramid ko ken ka. Oh. Buisit ijahin a babae. Nagdakkel tinaited ko ken kwa na kastangdan na. Sabali lang tinted ko nga impatulog na iti masakit nga inana. Salbag. Ang adapay namnamak. Awagak ni Oscar. Iso ti mangipatungpal iti sabali pay a plano. Nakawag kayo mamutan ng kal. Oscar, pasensyakan ta saan ta natuloy iti kalman. Awan na nyaman ng kal. Gusto lang, dadamad lang na panakit kalman. Kasta ka di. Agsabat ta nga ron iti imbaga kiti kalman. Unang kal. Anya nga oras? Oray itaan. Sige ang kal. Sige nga ron. Bye, Oscar. Bye. Anya nga tangagpaiso ti paaramid na angkal kanyak. Kasla na patig-unay. Anya ka din agpaiso ti para medyo kanya kang kala. Ibagakken ka. Ulitak ti imbagakon ken ka idi namin san nagsarita ta. Nakiasawa ti kasinsin mo. Iti maysa nga ambisyoso ken mamirmirawat. Kasta ka di. May salaeng adumadait ti nakiasawaan na. Anya? Maestra, ninsan. Dumadait lang din na kay asawan na. Imbes kumadoktor, engineer,
Uy, no, basta, professional ko ma. Day tangarod kat. Nagadumot na gati professional ang nagarang kan kwa na. Ngam day jay kiting nga. Oh, basurunak. Ita nya tikat yung aramida kangkal. Iwalin ko day jay nga asawa ninsan chamda. Saan akasta? Saan ko akayat nga agbalin ka a kriminal ka anakan? Katanya nga rawat angkal. Kumita ka iti kadwam. Kalpasan na? Anya taramidan mi. Takawan nyo amin nga usar na iti shop na. Anya. Ngem, siguraduan nyo asaan kayo amatiliw. Ken di yo ibagbaga asyak tinangbilin kada kayo. Ket, dagiti matakaw may aramit na ngagdahit. Makamukan. Ila ko yun o adda pangilakwan nyo. Ngem kas itinakunak. Saan ko akayat ti masabit. When no mairamraman ha. Areglado angkal. Ayabak dagiti barkadak nga ex-convict. Saan ka nagdanag, Oscar? Dakkel ti itangdan ko kada kayo. Kunak no masikubak winong aginawak. Saan mat kaya? Anya. Ay, purak na dan ading ni Junior. Ada ka no nagiti sintomas kanyak ti kidney failure. Wino agtungpal pa'y a chronic kidney failure. Anya. Ne, kaano agsubli ka para iti second lab test mo aya? Intun bigat nanang. Ay, ibagam akin ni Carlo. Uwan nanang. Naskan la unay amaamuan na. Anya? Saan ka amasiko? Wano aginaw? Uwan agsubli ak no bigat para iti second lab test ko. Kasano ka naadaan ka iti kidney failure? Amok pa yun. Delikadon sa paymot nga roday ta sakit. Manang nga si ti Jones han. Dakkel ka no ti magastos no agdialysis ka. Mas naawag garot no kasano naadaanak iti kastoy a sakit. Ang ngala, sapay la ko ma. Tanagbiddo ti mo na findings da. Damat lokloko ni Uncle Rolando. Marami na tikas jay ti marugang na. Ibang klase. Sarakag dagiti barkada. Ket planwan mi no kasano aserken mi ti pagdaitan ni Carlo. Ni masapol ni surveillance mi ti lugar ken siyap na. Nasidagag kahiman iti lugar da Max. Sapay la kumata madanon ko ti gayem ko. Ipadak anabalo di yemonte. Ngem imon una arimargum siya. Ala, kasano anadan kay ti kasta a sakit? Saan ko nga ron nga mo? Kat ko na ti doktor ko. Masapol ka nung agdialysis ha. Diyos ko. Kaasi pa iti anak ko na mapanawak. Ang apaya kasta mo itong tibagpagam. Saan ko amalasat da ito? Saan ko amalasat dirit na kalit? Apay hasak pa'y tinadaan hindi kastoy a sakit. Talaga nga wan makaibagan. Anya atigasat ti may sa tao. Nga makararag ka Sangat siguro akas na kadagsan dahil sakit mo. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Nasarak ti pwesto apagdaitan. Kat awan na bati iti makina apagdait. Uray ti aging machine ko. Inala da pa'y agraman dagiti tela adadaitan. Masapul ang may blatter ko da ito eh.
Apay nga awan man lang tinakakita. Awan ka di tinagpatrolya a pulis? Apay nga ka iti police station ako nam. Natakawan ti tailoring shop ko. Anya? Anya tinapasamak? Awan imbati na kadagiti ramit ko. Dua apang heavy duty ang makina. Agraman ti aging machine ko. Anya? Awan nakakita. Saan ang nakita dagiti pulis dagiti agtatakaw? Diyos ko man. Anya itan na gito yung mapapaspasamak. Saan ko nga mo? Ngam, kaslamat na ilunod na tao. Han? At nadagsan na sakit mo. Kalpasan na. Kastoy man ang tinapasamak. Sino nga iti akin aramid iti dayta? Anya? Sino nga iti akin aramid iti dayjay? Saan ko nga mo, friend? Kat, anya itan dagito yung mapaspasama kada kayo. Saan ko nga mo? Kunang nga ron ni Carlo. Kaslaki din nailunod kami. Anya? Kastoy lang nga ron din titimtang nga sakit ko. Ne, itaman nga arak ti sangsangwam, han. Kaya't ko lang nga iliwliwag tinapasamak. Anya pa ti pagsapulak kita. Saan ka ngagdanag? Adaak mat. Ang kasanungat ano, mangrugi ak tong agdialysis. Day tangarot. Nawananak pa yun itiganas ng agdait. At anya ti ko na nagiti pulis. Ag-imbestigar da ka no? Siguro, maragsakan ni Papam numamuan na tinapasamak. Ha? Gusto ko lang rita. Sadag mong tagino. Bayan na ko ma. Sapay la ko ma. Tasan apod no ti atap ko. Anya? Atap ko na? Saan ko nga mo? Nurumbang agatapak iti madikan papang. Saan ko kumaapakabasulan? No atapak nga daam mo ni papa iti napasamak. Atapam ni papa? Anya ko matirasan nga aramidan na ti kasta no bilang. Kasi tingnan ko nak. Sapay la ko ma. Tasan apod no. Amok nga aging kaita. Kat kagura nakpailaan. Gapo iti kinakurapay ti biyak ko. Saan ka mapabasol, Carlo? Kat nalabit. Maragsakan no maamuan na ti kasasaad ti biyak ta ita. Saan ka ko mga agatap iti dakas iti katuga nga, anak ko? Nalabit. Pakabasulak dito'y nanang. Anak, Mapabasol dak ka di? No agata pa kiti kastoy kan kuana. Katam mo. Maragsakan lakit di numamuan na daytoy. saan mo't nga taakas ta ti kadakas ti katuga nga? Nalaos tigura na kanyak nanang. Ngagraman iti anak na. Kinagura na. Tanay turad na pa'y alaksidan. Gapo iti panagsupring ni Tianda iti kayat ti amana. Ay, anak ko aya. Iso anagrusing matan tigura iti kaunggat kan kuana nanang. Anya, Wan nanang. Kat ad-addaman nga tan ita. Ti panang lais na kanyak. Numamuan na nga agrigri katakon. Oh, nakalagip ka man, Roxanne. Adak dito'y balay. Awa na kiti siya. Tayo sa rakon. Ay, natakawan na.
Kasta nga rod. Anya? Awisan na kiti lunch? Sure. Sige. Uray kat, awan mo trabaho. Sige. Bye. Awan mat ar-aramidag. Rumarak kit ni. Tapno sa anak ang matukutan. Uray kat, at damot ni nanang amangaywan ken junior. Madanagan ak, friend. Nasumog mo ni Carlo tagbarta. Ay, daytan ati rigat na. Hindi na pa'y kayatan trabaho. Nasaktan, iti napasama. Uwan nga ron. Katidakas na. Sa bali di atapan na. Anya dayta? Amangan no da kano ni Papa itilikudan ti panakatakaw dagiti makinana ang agdain. Anya? Maaramin nga ta ni Tito Rolando dayta? Anya kumamot ti panggapuan na mga ramin iti kasta. Tamno mo, agrigat kami kano. Ay, salmat nga ta akasta ti kinadakas ni Tito Rolando. Isumutin bagak kan Carlo. Kasla sana pa siya ni Carlo. Ay, ore siyak kasla jakmat pa dyan nga ramay din ni Tito Rolando ti kasta kada kayo. Dito iti imbaga ni Roxanne apagkitaan ni. Mapay akas lang magagaranak ang makakita kan Roxanne. Talaga ang masurunak kanila kay Rolando. Talaga nga atapag. Nga iso ti adda iti likodan ti pan nakatakaw dagiti makinak. Saan nga min asumina iti panunot ko ti lalaki anapan iti siya. Naalikotag dagiti matana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Agpaagas ak ananang. No maagasan ak. Dakka na pagyamanak. Ngam no saanan. Anya nga no ti mabalin ko. Anya? Abos na, kas jay mo ni Carlo. Kas lang nga awan mo panggap na ngagsapol iti trabaho na. Bay amta kasaritak to. Bayan nyo laangan nanang, adamat nakam nan. Janda. Tila ang ipagpakaasig. Saan nyo kumaabaybay ti anak ko, no bilang ta, saan kunto ang malasatan daytoy asakit ko. Nay, apay mo na nakasta ti ibagpagam. Agkararag ka. Dakal di kaasi ti Diyos. Basta umasidag tayo, kan mabati tayo, kan kuana. O nanang, ngam tunggal tao, ada na yurit agasat na. Kastamat ti pagpatanggaan na iti daytoy abiyag. No naikadang ajak mapadakkel ti anak ko, awan mabalin ko. Kunak no saan ka na mauray? Abay kit din na saan. Mailwak mata makakita ken ka. Makakita laang? What do you mean, Carlo? Awan. Adakan kan no anya tinaawatan. Amo. Ken? Kumusta kayo at Janda? Medyo saan nga okay. Ta aging ga ita kat di nakmaklon ti amana. Anya? No bastusak ko ma. Ibagak kan kuanan nga iso dalangan ti agasawa. Wow! Grabe ka man. Inaramid ko amin na kabaalag. Tapno mabiyag ko ti pamilyak. Ngam among ka di.
Nga isot atapag anang patakaw kadagiti ramit ko iti shop ko. What? Nupod no ti atap ko. Agbabawi. Talaga nga ramidin na ti amin. Nagsina kayo, nagasawa. Wan, tayo pagarup na at ila ang kinabak ng dati inalmanak. Kita man lang agpaiso, dagiti tumabak nang. Ket sigurado, numaamuam da ito eh. Ada-ada man ang tiguram, iti katuganam. Anya dayta? Awan panggap ko ang mga ron itiguram ken kuana, ngan sigurado. Nasken, ama-amuam da ito eh. Amom ka di? Tinangdanan na ti katugangam, as sulisukin ka. Tapno, ada panggapuanan na, ama magsina kada kayo iti asawa. Anya? Nagdakas ti amam tiyanda. Gapo iti namuak. Dakdakkel itan ti atap ko. Nga iso ti adda iti likodan ti pan nakatakaw dagiti ramit ko iti tailoring shop. Anya day na anaamuam? Nanangdan iti tao. Wano babae amang sulisog kanyak. No ada panggapwan na amamagsina kadata. Anya? Naaramid ni papati kasta. Wan, mismo ati tao tinangipod no kanyak. Anya? Asino? Ni Roxanne. Ti may sa kadagiti nagbalin a customer ko iti shop. Nangaramid iti pamuspusan. Tapno agin nasidag kami. Kan masulisogak. Kat bilin amin tinalaing nga amam. Naaramid ni papati kasta. Katiatap ko. Kahit ko apanagnagan. Total, addan atapak no asino tinagaramit. Ngam, amok ang nabilin laang dayjay a tao. Asino? Iso timapan ko i-verify iti police station. Agyaman nagtanag umay kayo manan iti apo ko, iha. Kaya't ko lang ang makasarita kayo anasaya at papa. Anya, Apay anaaramid yu ti kastay. anya na aramid kay bagbagam. Palag-adi kay mamingga. Aging ga iti saan da kami ang mapagsina ken Carlo. Anya ti kayat mo asawen. Nanangdan kayo pa'y iti tao. Amang dadael iti estado mi ken Carlo. Anya ka diti sasawem tiyanda. Nagpudno ka no ti agnagan iti Roxanne ken Carlo. Ha, Apay nga aramidin nyo daytoy papa. Saan kayo kadipay anapnag iti panangilaksidyo kanyak kas anak yo? tiyanda. Kati may sapay akayat ko amamuan. Nupod no ti atap ni Carlo. Ada kayo ti adda iti likudan ti panakatakaw dagiti ramit na iti tailoring shop. Anya, Inaramid yo kadidayjay. Tapno agrigat kami. Kat panawak ti asawak. Kat agsubliak kada kayo. Dahil takaditiga-puna, papa. tiyanda. Saan kayo ngagdanag, papa? Patsyak. Nga iti saan amabayag. Agsina kami ken Carlo. Panagsina. Nga iti kaanuman. Mapukawak iti agnanayon. Anya ti kayat mo asawen. Inapudno na, papa. Madaman ti panagdialysis ko. Anya, Kat nadyak tumalasatan na ito. Siguro, naragsak kayo matan anag bali. Ana magsinak kada kami kan Carlo. Positive, Roxanne. Anya tinamwam. May sagay mga ex-convict da dya tao. Ako nga atapag a suspect. Anya? Kat amom ka di.
Nuan niya tinadoktalan dagiti investigador. Anya tinaduktalan ta? Kabagyan nila kay Rolando. What? Iso ang mapagsisilpo kung dagiti pasamag. Binilin lakit din nila kay Rolando Dayjay amang takaw amin aramit ko iti tailoring shop. Tapno agrigat kami. Kat mapilitan ni Tianda nga agsubli iti amana. Anya? Naaramid nila kay Rolando dayta? Ala, nagdakalin ti imbisan ti Bakim Tianda. One friend, twice a week ti dialysis ko. Anya ti ko na ti doktor mo. No, ada ko mamay sukat iti kidney. Mabali na makasurvive ba? Kan bapaon matlaang iti dialysis. Kastan ka grabe? Iso nga agsapsapolak ti doktor ko iti kidney donor. Kasta ka di? Kat amo ni Tito Rolando na ito yan? Apay ati nakatulungan. Sa anak-anak kid daw iti tulong kan kwa na, Arlene. Anya? Linaksidnak nga rudan nga anak. Kat ni Carlo, kumusta man? Saan ka tinagtignay tapno maagasan ka? Anya ko ma? Adapay di rabi, asaan na sumangpat. No sumangpat man, nabartag. Anya? Nalaos igura na kan papa. Kat ipapapas na kanya. Naamon na ngamin, akabagyan mi ti atapon na anang serek iti pwesto na pagdadaitan. Kasta? Mapabasol na kadi. Numakariknak iti gura iti nalaing amam. Apay nga iramraman na. Da kami iti anak mo. Ladingitan. Ngam nasaysaya at nagsublikan kan kwa na. Tapno maminggan. Kan maragsakan mat. Carlo! Nasaan man? Ngam naskan nga awatan tati amin. Dinagdagang ti sakit ko. Ti ut-ut amarikirig na. Gapu iti kempet kanyak asakit Carlo. Kunak man no napudno ka kadagiti karim. Kunak na ron. Mapabasol na kadi. Nagbali na kakastoy. Ti amam ti pabasula. Napanandag iti karim. Umuk-ukuk iti kaunggas ti kinaranggas mo. Imbis asikat ti mang saranay kanya. Sikapay ti mang dudog iti rignak. Lading hitak tanda. Katangay saan mo na may paay ti kasapulak. Kas asawa. Saan nak ang mapabasol? No sumapulak iti manglitop iti dayta pagkurana. Ipaagas ka, iha. Uray maibos ti kinabaknan ko. Aging magkalain. At dapay nga ta sirbi na dayta, papa. No nasken nga ipan ka iti kamodernuan a hospital. Aramidek. Papa, saan tayo ang matubngar ti pagayatan ti apo? Saan? Saan, iha? Uray numabaan laang ti kastoy awagas. Kat masulitak tinagkurangak ken ka. Papa, Aklunek. Nagbasulak kada kayo nga agasawa. Gan, makitang itati ugali ti inlablaban mo. Anya ti inaramid na. Binaybayan na kan. no naaramid naman ti kastay, papa. Gapumot lang iti aramid yo. Sanda, Ladingit. Ngam samsam ito kon ti matay. anak, Ibatik kada kayo ti anak ko, papa. Da kayon ti makamukan ko na. Nudumtang nga ipulang kun ti bulod ko, abiya. saan? Saan? Takas ikinakunak.
Aramidyak amin tapno malasatam da ito asakit akimpet kan ka. Nagsupligayam ngagpaisun ti asawam iti den nati amana. Uwan. Tangay, day tati kayat nila kay Rolando. Awan ka din panggap mo? Amang sugli iti kinasamit ti estado yo. Tada ka di pa'y maghanap ko kankwana. Kat addan na dagsa na sakit na. Anya? Dahil ti dosa nila kay Rolando. Gapo iti naramit na. Nakarma. Ketsika, saan kang tungata ang makarma iti naramid mo? Idinto ta agasawa kayo iti imatang ti tao ken iti Diyos. Adola amin dayta. Tinapatag. Adda ka. Amom ka di, Carlo? Makarik na akit asi iti asawam. Anya. No panunutan, sika ti si papasol. Ket, ladingitek, may saak a babae. Anya ti kayat mo asawan. Saan ko malabanan ti sidir ti konsensya? Oray ko na mamay saak laeng a babae. Saan ko amaklon? Ken, kaya't nga dapadak a babae ngagsaksakit tinakam na. Ngagsagsaga ba? Gapo kanya. Anya ti kayat mo asawan. Itamot lang, Carlo. Putdekon ti relasyon ta. Anya. Dalawag tinangag mo? Kaya't kumatan ti mang barwanan. Anya. Kinapot na na. Ag-flight ako nintong bigat. Agur-ura yan ti foreigner akayan ayat ko. Tapno agkasar kami ni tiyan lugar da. Roxanne. Carlo, tapno malitupam tinagkurang mi ti asawang. Agsubli ka kenkwana. Ket ipariknam ti panagayat mo kadagiti nabatbat ti paing aldaw. Iti panagbiag na. Anya da ito'y ang nagbanagang tibiyag ko. Arak kadilatan ti sagsagwam, Carlo. Da ito'y lang ti makatulong kanya. Tapno malipatak. Iti uri apagdarik matla ti marikrik naknana. Taasino ti akin basol. Basol amin nila kay Rolando na. Saan ka ngagpabasol? Kano saan ka kumanag balin analukoy? Ti kadaksan. Imbis asaranayon ti asawam ang masakit. Asika kumati magpatibker iti riknana. Ginulibam kit din. Adyat klase ba tao, Carlo? Nana. Pinadakkel ka na sayaat. Gabanyat inaramid mo. Ita, ayan ti babae anang isukatamkan ko na. Gaputa saan na may paay, ti pagragsakam, di asawa min sukat mo. Ha, anya ka ita, pinanawan na kamutlaan. Balang kantis mo't day di Roxanne. Katsi ka, anyat klase ba tao, Carlo? Adadapay adayawag, tanaka amiris iti bidot nga inaramid na, ngamsi ka. Nana. Bayam ka nilatan amatay, di asawam, gapula tidirap mo iti sa bali a babae, gaputa din na may paayday dyan, nagsapul ka. Anyat klase ba tao, Carlo? Ha, ita, anyat ar-aramid am. Imbes ang mapagkaagkid daw iti pamakawan iti asawam kastamat iti katugangam. Agbarbar ti kakitde. Ada ka di maitulong kad kada ita? Ay, anak ko ay agpanunot ka kumama.
Ni kano Arlene aka maestrahan ni Chanda. Tinangibilinan dala kay Rolando iti balayta. Masapo lang makasaritag. Ket agdamag akken ko na. Apay. Sa dino nga ta tinapanan da Chanda. Nalupoy ka, Carlo. Nakakaasi di gayam ko. No kaano pa'y akasapulan na ka. Nga adda ka kumaamangan tingay kan kwa na. Amang papigsa iti pakinakam na. Ngam sa dino tayan mo. Adda ka iti sidong ti babae ang makaipaay iti saanan amang ipaay ti asawam. Anyat klase matao. Adda kit ya dinagdigam ti sakit na. Aklon. Nagbidot. Amo, gapoy tinaramid mo. Pinanagnagam lang ti atap kan ka. Ni Tito Rolando. Tim pagarup na asan anasaya ta kinatao. Nga ubaw ti panagayat mo iti gayam ko. Kat tila kinabak ng dati nalmanam. Napanag ka na daytan. Sana po no. Kapumot lang iti aramid nila kay Rolando. Iso ang nagrebelde tirik na. Isumarod. Anyat klase matao. Kunak no napatagkan ka di kayam ko. Kunak no ayatam. Nga man tinaramin mo. Ada ka di basol. Ni tsandakan ka. Apa yung isos pinagpapasan? Nagayatan na ka di. Tiar aramidin di amana. Sige. Ada akong dita. Nga, kunak manan. Anyat nagbasulan ti kayam ko. Apay nga isos pinagsagabam. Arlene. Lading itak ngay baga. Ngam awan kwintam at tao, Carlo. Adda pelarupam nga agparang kanyak. Kalpasan abinaybayam ti anak ko. Da kayo humatlang tinangidoron kanyak. Anang aramid iti dayta. Awan ket diserserbim. Kunak no natibkar ka. Ngem nalupoy kamat gayam. Saan mo akabailan at akdiran ti karim asaan mo abaybayan ni Chanda? Anyaman ti mapasag. Pakawanandak ko ma. Wen, aklunag ang nagbidutak met iti panang papas ko ken Chanda. Kem uray kas jayman. Saan kumatla ang abaybayan ti anak ko? Uli taktiyagkid daw iti pamakawan kada kayo. Mabalhin ang mapakawan ka. Ngem ad-addaitan asaan ka ama aklon. Ken saan ka ama ikari iti anak ko. Pumanaw kan Carlo. Ket saan ka nga agpagpakita pa'y kanya. Papa, mabalin ka di akasaritak ni Chanda. Tapnoan niya. Ibagakken ka. Nakarecoveran ni Chanda. Naimbaglangan taad na isukat iti may sa akin nina. Ngam no namnamaumpay nga agsinublian kayo. Arapaap mula angan dayta. Syakmat itan ti masurat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen pay sumaruno ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat,
ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Sarang karak ko man ni Adora, tataan no, numabalin. Aywan Mabit laeng tayabak. Simrek itay iti kwarto na. Ket san ko nga amaw no nakaturog kit day. Wan, tata. Nagyaman nagtata. Ay, awan makunak iti pamilya ni Adora. Nagsaya at ni tataan no. Uray makunaan anumudalaeng. Sapay kumataklunan nakmatan ni Adora. Sorry no nasingak titurog mo, Adora. Awan na nyaman na. Nairitip ko matan. Narigat mo't no napaot titurog iti aldaw. Amok namin na day off mo. Iso nga imayak. Ketsi ka. Awan ka dit sa rek mo iti opisina yo. Adda, ang madama ti sekretary ti kumpanya. Sa balila talaga no adda bukod ang negosyo. Wen, negosyo dahi dyan nga impundar da mama. Kenday di papa. Nasayahat launay dagiti naganakken ka. Gaputain sa gana da husto ti agpaaiken ka. Awan mat ka di makunak iti day di papa. Nagasat tulahunay ti makasimpong alam. Kat sika. Sika ti pangisagutak iti amin, Adora. Anya? Kuma, iyat nagmamatan ti gasat ko. Itinurok na ko nga ayat paragan ka. Amom, Andrew. Salsaludsudak iti bagi. No apay asyak pa'y tinagdatunam. Idinto ta, ado ti sabali amas na ikarikan ka. Sika ti maikari. Agsipod ta sika ti ipitpitik ti pusok. Ken idikdiktar ti panunot ko. Ay ayatan ka, Adora. Nga uray nagtao daklaan itinanong mo, akaamaan. Sana lapad day ta. Wano, ti kadidakila nagbaatan ta iti edad ti rason. Adinak maayat. Mas natataenganak iti walo atawan kan ka. Para kanyak, saan aday ta ti pagrukuda? Apay nga rod nga aging gaita. Kat dinakpay la aklunan. Nauma ka ka din nga agururay. Saan mat kat di? Ngem, uray basit la kumaanam nama. Basit lang ang ang panahon. No, makauray ka. No makauray, nasayat launay tatang. Ngam no saan, mabalin namot ti bumiro kiti sa bali. Hey, ti saludsod. Ay ayatom ka din ni Andrew. Jakilibak tatang. Agayatak ka ni Andrew. Ngam, ting-tingitingag ahusto tirik na. Kan, kinapudno na kanya. Ay katuan Narigat ti agbabawi iti udi na tatang. Gusto ka. Nang runa, no makapagkasar kayon to. Daman damagak, Lin. Anya data, sir? Best friend kayo kan Adora. Amok nga ado ti amom maipapankan kwa na. Nang runa iti love life na. Anya? Ada ka din kaayan ayat na? I know, Sir Jake. Awan pa, hingam siyempre. Adakras na. Kasta ka di? Yes, sir. Apa ang damag yo? Uray agar-aram kan kwa na. Awan? Asus, panagkunayo ka di, sir. Kat titiday di akin napintas na. Awan agar-aram? Sungbatan na kuma iti diretso. Ado, sir. May sakadakwada ni Andrew. Andrew? Yes, sir.
May sa CEO iti Montano Enterprises. Kasta ka di? Nakikita yun dayjay, sir. Ta sinukon na kami kini Adora iti na minsan. Wen, nakit-kita kon. Ngam, not so familiar iti kinasasino na. Oh, so? Anya ita, sir. Ibagak tipod no ken Kalin. I like Adora. Oh, wow. You like her? Siyempre, amuya, sir. Sa balit ti kayat asawan, ti like, kan ay ayatem. Anya? Ti kayat aturungan ti like, wano kayat, kat may turong iti may salanga banang, idinto tano ay ayatan. That refers to any, person. Am I right, sir, Jay? Sinalbagan day alin. Na may saan na ka. Ngam uray pa'y asino ti makabalubal ko kan Adora. Sa anak abasta sumuko. Uray asino pa'y apulano. I don't care. Ikarik. By all means. Masapul nga agtinag ni Adora kadagiti dakkulap ko. Naibagam ken kwa na data? Uwan! Masurong na kami? Kunam na no asino? Naibainan nga rud No, adabain na. Ay, saan ko lang kumaasong bata ni Tikas Jay ngam nasairak namin itim bagana? Anya ka? Ay ayam akayat na laang at agikwaan? Kinapod no na. Maditi dating na kanya. Super lasto. Iso nga rod. Nakitang gayak langan. Kat, kasano, kaopisinahan tayo mo't ngamin. Day tangarod kat. Narigat mo't ano pabainan iti husto. Tama nga no anyakit di ti aramidon na. Nang runa kat, mediate superior ta. Oray pay. Basta, husto ti aramidet, kan awan da ka sir aramidet iti trabaho. Ala, bay amlatan. Actually, awan pay mo't imbagbaga na kanya. No pay, madlaw kumet. Dagiti paludip na. Adora, mabalin ka ding awisan ka Furadina? Ha? Sorry, Sir Jake. Ada pa pananli kanlin. Kasta ka di? When, sir? Sige. Ngam, sapay la kuma. Tadi nagtupayan iti sumarunong awisan ka, ha? Makitan to, sir. Ibagak kan katipod no, Adora. Crush ka. Anya? I want you, Adora. Sa anak nga ayam ang magustuham, sir. Ado ijemol. What? Sir, tao Saan abanag wano ay ayam laang? Sige, sorry ha. Panawan kayo pa dito, sir. Naatap ka kaslaog sa Adora. Ngam pagbalinan ka akasla karnero. Mastos na talaga. Sana makauawat iti sao? Ay, naku namon, friend. Nakapoy ti IQ na. Oray man awan makiboy-boyfriend no kas jemotlat ka bastos na, kan kaangin. Saanan? Ay, dito yakon lina. Manong driver, pakibabanak man la ditoy. Thank you, Atoy, share ko iti taxi. Saanan? Bay amon, syakton. Si kakit di. Nakaday talaan. Hey, hasla na po ti ulom Wen tatang, masurunak nga min iti dayja a pangas a kaopisinaan mi. Anya?
Mabastusan na kitimbaga na kanyak. Iti na minsan, binagaan gaya man nilin. Ang inulit na latang ang baga kanyak ti kasjay. Anya nga mi, timbaga na aya. Kunanakit din na kayat nakano. Anya, Sa anak nga ay ayam. Jakpay ko na. anya, Kras nakano. Kayat nak. ay, naglukaw. Sa bali ti kayat, iti ay ayaten, tatang. Ah, Presko kiti talaga. No saan lang nga iso ti superior mi. Saan ko lang amon. ay na, naglukumatan. No kasjay lang ti ugali na tatang. Bumiro kaklangan iti sa bali a pagtrabahwak. Anya, Wen tatang. Masaya nga naklaang iti kabayag kun ijay. Ngamnawan pagpilya. Agikatak tatang. Ipakadak nga umana ti ay ko dita balayo. Taamangan no makasingaak. Saan? Una yun, data. Agyaman mo kasta, Dora. Okay, see you. Agan-anad ka, ha? Thanks. Bye. Bye. Kunak no asino itayat din nakabagbaglo. Si kamit gayam Andrew iho. Hadan sakit di papanama. Jackie Libak, mama. Pasyarak ni Adora. Talaga? Ay alakat lalaingam iho. Wan, mama. Barang no iti dati apa ng pasyar ko kinkwana kat masukdal kumatan ti ayat na. Ay una. Mama, agyaman ta magustuhan nyo ni Adora. Iti likodan ti kasasada iti biyag. Amom iho. Nagtaod akmet iti nakurapay a pamilya. Sakbayan nagasawa kami iti day di papaam. Wan, mama. Naistoryamat kanyak idi ni Papa. Ken ore da kayo. Ti pamilya day di papam ti adda mabalin na. Ngam syaket nanumula ang tinagtaudak a pamilya. Amoy, mama. Kasla maulit ti pakasaritaan ti ayan-ayat yu iti day di Papa. Kada kami ken Adora. Kaslakas tagarod iyo. Mala, sayaat. Awan makunak ken Adora. Taamok ti pamilyada. Sabong kan tsokolate para ken Karoda. Oh, agyaman na ka. Ay na, nagtaktak ka pa ilaang mat. Nagbanglon? Basta para ken ka. Awan sa mirak, Adora. Wow, how sweet. Agyaman na ka. Agyaman akmat no magustuhan. Wan mata. Magustuak dagito yung sabong. Mabitlaan. Tamang sagana at iti mamerienda. Saan kan ngagtaktak pa eh? Adora. Ti ima, Andrew. Ay ayatan ka. Katit nagmukuman ti banagak ti taposom. Talaga ka ti hanapudno ka kanyak, Andrew. Saan ka nga tamak maklatlaan? Saan? Idi kailangan naritnak nga agayatak launay kan ka. Andrew. Pangaasim. No adamat kay mo dingak di taposom. Di nakuman parigatan pa eh. Adora. I love you so much. Mama. Nakaragsasak unay. At last, mama. Ne, adan sakit di agpaiso pakaragsaka muna yan ako. Yes, mama. Agayan ayat kami kin Adora. Oh, really? Yes, mama. Inaklon nanti ayat ko. Ay, alukuyam nga rudan nga agkasar kayo na dak. Talaga magagaran kayon ang maaddaan iti apo ko? Ay, wan. Sige, mama. Iti sumaruno, ijaya kon ken kwa na ti panagkasarmi. Kas itinakunakan ka, anak ko. Biyag mo da ita. Kang runaan ti amin.
Saan ko asakupan ti pakasik ng tipusom? At takan iti husto nga edad. Amok nga mumon tinasayaat kung saan para kan ka. Agyaman na kiti panakawat yu, tatang. Saan nag-akas ka dagiti daduma anaganak? Abyangan dala una iti pakasak ng tipuso dagiti anak da. Biyangan da. Ti pa nagpili da iti pakiasawaan. Ken asawaan na. Wen nga ro, tatang. Sika ti makidin na. Saan kit di asyak? Nukasta. Sika nga rod ti agpili. Man nakaawat kayo launay, tatang. Nupay, kalikaguman lat ta tinagandak ti pagimbagan ti anak na. At ay kuman nasaya at ti pagbanagan na. Nang runa iti estado ti panakiasawa. Di kay agda nagtatang. Amok ang naragsakak to iti din na ni Andrew. Nga oray dakkel tinagbaitan iti edad mi. Basit laang dayta. Walo laang atawan. At ang tupay dagiti nasurok asa nga pulo. Ano labsong ti agsao kat inauna nga anakdan. Wen matkit di tatang. Ado ti kastang agpaisot. Age doesn't matter. At last, awanan ginamnama niya amok dita. Among friend, may sadaytaan nang iduron kanyak ang mga klonen ken Andrew. Oh, good morning, ladies. Oh, ha? Good morning to sir. Naragsak kayo adwa Imbes nga agtrabaho kayon, kat sa bali pa ilat araramidan nyo. Sana bale, sir. Nasa papaymat. Kan saan kami mo't nga agliw-liway iti pagrabangan mi? Anya? Kan, pasari ag-overtime kami mo't, sir. Ngawan bayad na. Sana log iti kumpanya. Wow! What a reason! Matipod no, sir. Nagbaybayad kayo ka din iti overtime mi. Uray na minsan. Kat awan malagip ko, sir. Okay. Anya ka dit pakaragsakan nyo adwa? Ngamin, sir. Makikasari ni Adora. Anya? Yes, sir. Oh, anyak na ko na yun, sir. Saan? Anya ka saan? Anya man ti pangadden ko para itibiyag ko. Awan ti asino man nga adda karbengan na amakibiyang, sir. Ni Andrew to yung mawawag. Hello, honey. Hello, honey. Sukuran ka ito, madam, ha? Ag-dinner tayo tirwar, sakta nga itulog ka. Ay, Jesus! Kat ka sa nun nilin. Oh, no problem. Ikuyog ta. O sige, tayo baga. Kaasimat. Awan parikot. Oray kat kagayi mamet. Wen, ibagak nga rudan ken kwa na. Sige, honey. Love you. Bye. Bye. Maragsakan lakit din. Isutimbaga ni Andrew. Ay, mabainak samutan, friend. Did you adda akapasalsali? Saan? Ag-dinner tayo lang. Okay. Sige man lang. Ang mga nagtulang hakpay. Anya? Ay, susi ka talaga. Madamot kas dyan? Wan ka no. Agtulan ka no pabainam ti Gracia amayawis. Ay! Nagadulakit din nga among friend. Awanan day ta. Naggasat ka lakit din. Nataer ni Andrew. Abdaman palin day ti biyag. Kanasingpat. Apay, saan nagasat ka niya? Natural nagasat. Kunak no saan. Awan gayam. Malagip ko ti inaramid mo itay kanjeng. Apay kasi ti magamitay. Ay, wan. Tap na mangir na din Saan na nga mo ti sasawan na kan sobra ti kinapangas na. Talaga nga ada dagiti kasta a tao. Kaputabak nang dat. Pagarupan da nga isudan ti katurayan. Kabilugan. Amagatang na amin akayat da. Wenno banag dito irabaw ti daga.
nga aging ka iti kalintegan ti may sa tao. Ay, pudno, dagita nga impagam Adora. Ngam oray baknang amin ni Jake ti kinabaknang dito'y lubong. Saan kunto at tutupan? Nasimbang pailaan ti panunot ko, Lin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twis iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Saan ang mapunas ti sakit tinakam ko? Iti panangpaay ni Adora kanyak. Kagurak mat dayjay alalaki. Saan ko ang maaklon? Nga iso tinakapasungbat, wenno inaklon ni Adora. Hangam, saan asyak tay sumukulatan iti dangadang? Aramidak amin akabalag, ket agkawag ni Adora ken kuana. Amumlin, aging gaita. Saan ko ang maripatan ti inaramid mo? Inaramid ko nga. Di panangibagam. Adanda ni kami nagkasarkin, Andrew. Anya? Piliya ka talaga. Nakitutak pa itim bagam. Tapno sa mardenga namang ring kan ka. Madanagan na. Ang mga noy niya ti mapanunot ng aramidan ita. Ay, kasi ti kinunak aganad ka lang. Saan ka sumurot kan kuana no awisin na ka? Talaga mat, asa anak tupulos asumurot kan kuana. Ibagam ka ti ni Andrew, tagkasar kayon. Anya? Ay sus, saan mat na? Urayak na isot mangibag iti na ita ha. Anya? Saan ko matakayat? Ako na nga grago taklaunay ang makiasawa kan kuana. Abay syakto ti mangibagakan kuana. Anya? Wan, ibagakan kuana tagkasar kayon, ta mga numaagaw na ka ni Jake. Hala! Noon niya natin mapanunot mo ako na. Wan, dito lang ti panguspusan. Tapno awanan ti maaramidan pay dayjay at Jake. No apay kiti adi makawa-awat. Kat di na maaklon ti pangagdan ko. Kaya't nakangarod. Ay, apo aya. Di adal mati ko na. Ngam apay akas jay. At last, agayan ayat kayo nga ruten. Oh, what's next? Kasaren agarot. Kayat ko amakitan ti agbalin nga apo ko. Anya? Asus, kasar adagosen? Siyempre kas may isa nga ina. Kayat ko mat amakitan anak kasetel ka anak ko. Saan tayo lang amo ti dumtang kada tayo? Nang runak anyak nataang anan. Anyan, kapada yung launa dagiti gagayam kan ada iti opisina. Kayat da, agkasar kami kanon kan Adora. Idi maamwanda nga agayan ayat kami. Huwan mat nga minanak. Anya pa'y lang amin titubang aya. Sana bali mama. Padasik to nga ibaga no niya. Tingi-tinga umuna no anya matisungbat na. Huwan anak ko. Saan mat laan na saya at mabayag nga gayan ayat. Lusya, kap-kap na kaknya Adora mama. Saan ko lang nga amukan ko na? Dahil talaang Yang panagkunak, saan nakmat nga tangaklunan? No para-paraw pa ulaan kirik na kanyak. huwan mat kiti Iso panagkunak, awan parikot. Tapno di na kaya't nagkalay sa kamin mama. Mabalin ka kading awisan para iti dinner for the last time, Adora? Mabalin mat, sir. Basta kadwak ni Lin. Anya? Sorry, sir. Saan ko akat nga daron sa adik ang pagkinaawatan kin Andrew? No maamuan na sumurusuro takiti sa bali. Ngam saan nakasabsabalikan ka? Tasyak ti immediate boss mo. Oray pa'y, sir. Taamo nang agrayrayo ka kanya. Sobra ti panang pabayin mo kanyak, Adora. Sorry, sir. Kanuan gayam. Agliwak. Anya? Excuse me, sir. Adaawag ni Andrew kanya. Sungbatak labi eh.
Tagasin kan to after office hour, han? Okay, Han. Orayan na kakinlin. Sure. Pangantay mo umana sa tanto itulod. Kalpasan na, adda pa pananta. Adda ngamin napatag-unay nga ibagakkan ka. Kasta ka di? Sige. Nasaya at matumay ka. Ngamin, agaw awis ni Sir Jake. Kasta ka di? Saan ka nga, Gwen? Ibagang madda pa pananta, ha? Uwan, saan ka ngagdanak? Sa anak mo ta talaga sumurot kan kuana. Ibagak, ano sumurot kadwak ni Lynn. Nung naglaw ko, nasakit tinakam na. Anya ti amom, no dakit di sa bali apanggap na. Isuman. Sige nga Roden. Ingat. Love you. Bye. Love you too. Kasi tinaibagakkan kan, aganat ka kini Sir Jake. Wan, no makikuyog ka man kan kwa na, uno adaawis na, masapol nga dalata kadwam. Uno, siya kaya ba makadwam? Nisutin baga kan kuana. Good. Nariknak na sakit tinakam na. Iti saan ko apa nang pagusto iti awis na. Di ba yung amo na lang arudan nga dan ka ayan-ayat mo. Awisan na kapailaan mo at asiksika ha. Uwan nga ron. Asus nagri ka, Tadora. Anya ti amo, nadanto kiti sa bali nga ramida na kan ka. Adda ka di pa'y gaway mo? Talaga paspasaktan nak ni Adora. Pinabainan nak manin. Saan ang mabalin? Sakbay nga agkasardaken Andrew. Masapol nga adda maaramidak. Kita akman, no kahit dan tupay nga ikalaysa. Sigurado asyak matlaang ti pagtungpalan na. Ni kumalin ti makatulong kanyak. Anya nga tano kasaritak. Oferak itinangato asweldo. Kan posisyon, basta tulungan nak. Lin, nagpakada kanyak ni Adora. Aglib ka no? Kasta ka di, sir? Kat napanunot ko nga ipayan kay tinangat nga to posisyon. Kan dakdak ka la sweldo. Anya? Ang tulungan nak. Anya kita titulong, sir? Tulungan nak amaya si Dagkan Adora. Anya? Nasingit kayo iti tunggal maysa. Kan among amagusto ak unay. Kat, day tatikidawm akatukan. Ti ibagbagam kanyak a posisyon kandakal a sweldo, sir? Yes. Na isang sangayan nga oportunidad. Oh, I'm sorry, sir. Ngam saan ko nga ilako. Ti panagayam mi kini Adora. Anya, oray si kakadikat pabainan na. Sinalbag iji Jake. Andrew, Talaga na sakit di akayat nak asalinan kan Adora. Aw-awisan na kan for a dinner. Juan, kan kayat na pa'y atulong ak tapno maya si Dagkan Adora. Akatukat tinangato a posisyon kandakal a sweldo. Pangas talaga. Ipagarot na ta ang magatang na amin na banag. Pud na tayta. Lam ora ikatan na. Naisot kayat na. No sa anak ngagtungpal. Awan anyaman na kanya. Lin, Jak tu ilako ti panagkayami kini Adora. agyaman akin ka ha. Agkasar kayo ngaminan. Tapno agsar din ng dadya apangas. Planok na rin nga baga. Isong ag-dinner tayo. Kalpasan na. Itulod kan to taddan to papanan mi. Ibagak kan ko na ti proposal ko ngagkasar kamin. Will you marry me, Han? Sure, I will, Han. Agyaman na kanaragsaka kunay. Tasaan mo nagkadgadan ti jayakin ka. Ay, ayatan ka, love. No, kasta. Awan na son. Wenno ka po na pagkadkadak tinasuri panggap mo. Sige nga, Rad. Agsasarita tayo kadatatan mo kan mama. Pagsasaritaan tayo ti kasarta. Jak kayat nga agawan nakakanyak. Ano yan?
Amangan no anyapit ti daki sa pampananutan na. Tapno maagaw nakalaan kanyak. Saan ko man ngay palubos ha? Kayat ko pa yan ti matay. Ngam ti makaaramid kanyak iti dagas. Honey, Kinapuno na. Awan pulos pa nagtalag ko iti dayjay. Nukasta, umanugot ni Adora nga agkasar kayon, iho. wen mama, Ay, nasaya at nukasta. kasarita mi painitatang na. Formal akid dawag kan kwa na ti ima ni Adora. Kat no anya ti kunana, dumanon tayon. Oh, sure, iho. Ibagam lang no kaano. Mamuan nyo mama, saan kayo nagdanag? Awan rason. Tapno laptak da ita panggapyaw. Agyaman na kiti pa nakaawat yun, tatang. Apay ko mga agkad-kadak. Kat da ita talaga ti orayag. Noon alagaan tiriknak asumina iti da ito'y abiyag. Numakitak nga adakan iti natalgad nga ima. Wano kasasaad apanawat. Anya, mo tundet ang ibagbagayo, tatang. Saan tayo at tanggal tibiyag tayo? Kendungtang apaspasamak anak ko. Iso arumbang launay anak kasagana tayo. Talaga asaan na si Mrek ni Adora, Lin? Saan ka di nag-leave, sir? Ah? Ay, uwan gayam. Makumikom da kami na mga sagsagana, iti pa nagkalaysada. Tanapod no nga tamot lang dayjay alalaki ken kuana. Ah? Kat si kamat lang tinag ko na. Anagdakkel ti baet ti edad da. Walong atawan ti baet da, ngam adda ka ti parikot dita. Age doesn't matter kung nada nga ron. Nasingpot ni Andrew, sir. Nabayagan nagrayrayo ka ni Adora. Si kaman ti mangibagalin. Anyat mas maikari kada kami. Siya? Wano dayjay nga Andro. Langa. Kinabaknang. Anyat mas kwalipikado kada kami. Sorry, sir. Ngam ti makunak. Saan nga iti amin abundaway kati status kuno kinabaknang ti pagrupudan ti napudno nga ayat. Anya? Ladingitat na may bagak ti kasto eh. Ngam, isumat ngamin ti pudno saan ka di? Iti napudno nga ayat. Awan kondisyon. Urian niya pa iti status ti may sa at tao iti biyag. Tagapagkasar na matlangan, honey. Uwan, honey. Agal na langit tiragsak ko. Agpapan ka niya. Saan ko ang mas maalam ti ragsak ko? Asino ti makaibaga? Nga ikalay sana. Idinto ta walaw atawan ti inaunaakan ka. Saan ati edad ti pagrukudan tinapod ng ayat? Kan may sa, ubing tilangam iti edad mo, honey. Talaga nga ayatan na ka. Siyempre, honey ka nga rod di idayaw ka. Agyaman ang honey. Kat ikarikan ka. Ayatan ka, iti awan ka asping na panagayan. Same here, honey. I love you so much. I love you. Kasla tagtagainap lang nga makagdangat dito ayan dagiti windmill sa ti Ilocos. Idi pa hilaang, kaya't kunti makadalan dito eh. Your dream come true. Uwan, honey, ay na nagmayaten. Pasig pa'y asolar, dagiti street light ta. Pudno da ita. Umay ka. Mapantay di iti baybay. Tamapantay iti ayan dagiti white tracks. Amay sa kadagiti tourist attractions iti Ilocos Norte. Uwan man, Kalpasan na. Agdiretso ta iti pagudpod. uwan, honey. Siguro, agsardeng matnatanday ya, Ajay. Awan rasong arang-rangan na ka. Siya akong ti makasama na. Kan ag-file ako ni ti resignation letter ko. Wen, bayat nga awan pianak ta. Ag tinulong talangan na mangipataray iti negosyo tayo. Yes, of course.
Sigurado, ngagluksaw day dyan. Ken talaga asaan ang nagparparang iti kasarta. Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Ken ag-file ako ni ti resignation letter ko. Wen, bayat nga awan pianak ta. Ag tinulong talangan na mangipataray iti negosyo tayo. Yes, of course. Sigurado, ngagluksaw day dyan. Ken talaga asaan ang nagparparang iti kasarta. Awan ka di pa, dagiti agasawa, abalayan. Awan pa, ngam ti amukot itati sangpot da. Nagpanek da ang naghanimaon. Ay, uwan. Ta siyempre, kalpasan ti honeymoon da, ag trabaho da manan. Ay, katuan Kat sapay la kuma, ta maadaan ta adagos iti apo ko abalayan. Anya, ay, uwan umuna nga apo ko, no aganak di Adora. Kasta agmat, ta inaunamat ni Andrew nga anak ko. Awan pa'y matasawa, tagiti dua nga kakabsat na. Isu aya abalayan. Ala, sapay la kuma, ta maadaan da adagos iti anak abalayan. Iwan na balayan. Tagpada ta nga excited ang maadaan iti apo ko. Di pa'y laang akayat kukuman ang makiasawa ni Adora. Ngam, saan namot akayat dagiti daduma ang nagaram kenkwana. Narigat mo't ngamin ti agdarasudos, may papan iti dayta abanag abalayan. Wanbot kit di Uray ni Andrew, aglakay ko man abaro. Naimbaglaangan ta, nagsarak da ken Adora. Kati sumati nakariknaan na iti ayat. Agpatadan Ngam, isuda mati pinagtumpong ni Gasa. Isugayam day tati pawayle. Wen, ket sigun iti istorya, dat-dat lag kano day talik. Tada kano idi sirena dita. Anya? Isumat istoryada. Kat ti Malacanang of the North. Ay, nagpintas gayam. Wen, iso ti may sa kadagiti opisina day ex-President Ferdinand Marcos. Saan ko anam namaan? Akas to'y kapintas ti Norte. Kunakman no may sa kadagiti kakurapayan a probinsya iti pagilyan. Ako na ti may sa politiko. May samot gayam kadagiti karangayan kan kapintasan. Kasta lang ti ibagbaga dagiti saan pa nakadanon dito ay. Ken saan namang bigbig iti kinapintas ti lugar. Umay ka, mapantag picture iti dadya banda. Ay, owan man. Ay na. Uma, sakbay ama pantayo agpasyar iti sa bali a pagilyan. Unaan tayo paya pasyaran ti intero a pagilyan tayo. Taadot, adayo a napimpintas a lugar ngam iti sa bali a pagilyan. Gusto ka, honey. No saan na ko mga adayo launay. Kaya't ko ang mapantay di Palawan. Ngayon ti may sa kadagiti wonders of the world. Adayo una yan. Okay lang kanyak dagiti napipintas a buya iti Norte. Ken dumagas tanto pa ijivikan. Adda napinta sa pagpasyaran ni Jay nga ayan tinagduduma wild animals. Sagsagaan da kayon kinabalayan, Andrew anak. Ay, nasayaat. Ta nakasubli kayo ana sa luna. Wen mama, ket adu ti pasalubong mi kada kayo. Uwan mama, da kayo kan tatang. Ada pa sa lubong may kada kayo. Ay, thank you anak ko. Kat, kumusta mo ti honeymoon nyo? Enjoy yung matla. Wen mama. Super enjoy mama. Ngamin, nadaanan ko dagiti arapaap ko amagtang iti Norte. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Awagan nyo nga ron ni Abalayan, ta umay dituyan. Dito'y tayo na mangal daw. Agpaluto akiti kare-kare. Oh, eksakto mama. Adda inisang pat mi abagnat manipo di Jevigan. Ay, mayat nga ron Yan adda pa'y bibingka manipo di Jibantay. Ginatang mi kadagiti famous delicacy si store. Talaga anak kayo. Kan nag-enjoy ang nagpasyar.
Wala mama, tainton addan anak mi. Sana kas karinan to ang makapasyar kami. Aw, simbangpot kayo gaya man, friend. Juan, kat umay ka dito, tag-lunch tayo. Uray kat Sunday, awan sa rek mo. Oh, sure. Oray kat nakalaba akon. Ay, uwan na. Adong istoryagan ka. O, sige nga, Rod. At sukatak labiit. Sige, friend. Bye. Bye! Ay, talaga nakaragragsak ti gayam ko. Ngam no kasanot kinaragsak na, kabaliktad samat kini Sir Jake. Ang basol na matlaan. Kunam lang amin no asino. Kaputabak nangan, ipagarup na maala na amin na kayat na babaan ti kwarta. Saan mat nga ron nagpapada ti tao? Agyaman nak, na nakasubli kayo, ana salunat. Uwan tatang. Ala, umayak nga rod. Mailiwak mo't kada kayo kan Andrew. Anya? Manumot nga aldaw nga awan kayo. Kan italaang. Anayadayo ka itikastoy kabayag. Masapol ang mayroam kayo, tatang. Tasaan na nakasidi. Ewan maawatak matkit de. Sa bagay. Asidag kayo matla. Mabalin na kayo latang pasyara. Awan no saan. Siya, timang pasyar kada kayo. Nang runa no adan apo ko may kan abalayan. Anya? Apo ko adagos? Sige tatang, agdan nilin. Busy ni mama. Awan mang sango kan kwa na. Sige nga rod, anak. Uwan Bye. tatang. Bye. Hey, sapay lakuma. Tait isan amabayag. Kat adanton apo kume kan abalayan mitrain. Iso ama kikalay sa kamot ka nitin boyfriend mo. Anya, asino ko mga boyfriend? Awan mo't amo ma boyfriend ko ha? Ne, walang manood kayon ken Gerald agayem ni Andrew. Ay sus! Dagdagos, kasar? Hindi na kasaryo ti pa nagsiningad mi Ay na, saan mo na parikatan? Nasingpat kan may sa pulis. Uray, adda pa naggusto kan kwa na. Siyempre, ang pangina kayo matbasit Ano niya? Anya, easy going ako nada? Ay, saan? Alawan. Ipakat mo manan ako nagtikinapiliam. Uray, makilikiligak mat iti kinataerday jay. Diyak mat ipadlaw si kamat. Ano yan? Ay, awan kayam. Kumusta mo at iya opisina? Naimbag ta na damag mo dayta. Bitter at talaga ni Sir Jake. Anya? Wan, malaksi da maladla daw asumang sangpet. Madlaw anabartek kuno adahang over na. Ay, apo na sakit lao na itinakam na iti pan nakabastid na kan ka. Awan maaramida. Saan nga iso tayo ayat? Katuan mat. Ukat, anya mo ti planom itan. Agi kata kun friend. Saanan akayat ni Andrew ngagtrabaho kay Jai. Agtrabaho klangan iti kumpanyada. Agtinulong kami amang manage iti business da. Ah, kasta ka di? Uwanlin. Apag isula unay nga roday ta. Awanan, namimpinsanan ang maliklikam ni Jake. Saan na ka na makita pay? Nasakit sa launa iti nakam mo, iti pan nakiasawa ni Adora, iti sabali, Sir Jake. Di mo man la dinarayan mo, ti kasarda. Darayat, tapno, agpasanaangat. Ay, nga may baga kada kayo dito, sir. Noy ayatan, ti may sa tao, pakaragsakan, ti panagbaligi na. Wano pakaragsakan na. Anya? Naragsak, anak asawa ni Adora ni Andrew. No kasta karon, rumbang amaragsakan kamot para kan kuana. No ko na mga ayatam, maawatam ko mga tirik nana. Kasta ti kayat ko asawan, sir. Salbag ka, Lin.
Ha? Kung ano na lang kaunayin ngagsarsarita. Sana kinalaing, no pa naging lalaing. Ibagbag lang ti putno, sir. Kan tinadlaw ko, never nga imbagayo nga ayatin yun ni Adora. Ngamkat di. Kunayo, akayat yu laeng. Uno, magustuhan yu laeng. Kasta kano timbagbagayo ka ni Adora. Saan ka di, Sir Jake? Una, kung saan ka makipagkita kanya ako? Apay kit dinasan. Si kakit di Kunak no nakalipat kan. Anya anak kalipat? Saan mo ta? Ay kat, kumusta kayon? Kumusta mo ti biyag? Ti doble ako nada saan na single. Unay kita duble. One month. Saan kit din? Adan? Adan ti? Ti kahit ko asawan. No adan ton anak kakiti bunyag. Si kakit di man. Agag-aga. Anya nga agad-agad. Mano abulanin manipod nagkasar kayo. Saan ka ama tanagan? Si Kat, ti umuna ama ka mo na aginawa kon. Sure ha? Wan. Ay, wan gayam. Kumusta kayo matangkan boss mo? Iti na minsan na nakapagsarita kami. Kaluksaw nak. Apay, anya ti nakaluksawan na ka? Siyempre. Impagakasan arumbang agsakit tinakam na ka. No nakiasawa ka ni Andro. No di katrumbang kumaamaragsakan. Ni, apay kasi timbagam kan kwa na. Siyempre, imbagak, ano talaga ngay ayatin na ka, maragsakan kumaparakan ka. Ano na sa tinagsaritaan nyo kinilin Wan, ibagbagakin kwa na, asumaran udamatan ken Gerald. Anya? Saan na pa'y mat ka no ngay naklon tayat na gayam mo? Kasta ka di? Pahili-hili ka no pa'y mat Sa bagay, dinto agbabawi ni Gerald. Lasing pa di jay. Ken talaga nga awang girlfriend na. Nga mamok, gusto mat laang tayo jay. Sa bagay, madaman sa manang tiskuring tigayam ko. Nasaya ata. Wan gayam, kumusta ka nung matanti boss na? Agsansan oong kanukan imuyo. Anya? Iswa kayatin ni Lin to umaka. Mabit lang. Anda malagip ko. Agikat ni Sonia at Clark tayo. No kayat na, isulangan ti alaan tanong kayat na. Ibagat to Kayat na day jay. Tamaum-uman talaga jay. Kan malukluksaw kan Jake. Sure ka, Adora? Wan, no kayat mo Oo, kayat ko. Talaga ang kayat kong tipo manaw dito Saan ako na naragsak? Kaputawan nagtitan. May isa pa din tarason. May kaduha ni Sir Jake. O sige nga Rod Agipasak nga Rod itamot lang iti resignation. One friend, kansan ka agdanag? Numano ti sweldom dita? Isumat ti itan ni Andrew. Wow, thank you Sige, kastapay. O sige friend, bye. Bye. Hagyamanak. Awanan ti rason nga agbayagak pa'y dito. Anya ti kaya tasawon da ito ilin. Naglawag mo dita, sir. Agresign akon. Anya. Kalat samat da ito No. Nabayagan na kayat ko. Ngam inuray ko lang ti kaadamat lang ti pagsarkak. Sorry. No sana nasahat dagiti yung pagpakita kiti kalabas. Kuma, maawatan nak. Tamo mati naglablabasak. Amok. Kat. Sorry na ta Nakapagkari akon ka ni Adora. Anya, kadwam ni Adora iti pagsarkam. Sana nga kadwa. No dikat, inaladak na empleyado da. Anya, Wen. Iti mismo kumpanya da Andrew ti pagtrabaho.
Anya da ito yung nagpanagan ti biyag ko. Italang ang mapadasak ti mapay ti babae. Siya ti kamkamatan dagiti babae. Ngam nilang adora ti nang pasakit kanyak. Kat saan ko basta maaklon. Sinalbag. Saan ang mabalin da ito'y? Dayjay lakit din nga adora ti mangdadahal iti biyag ko. Anya nga ti aramidag. Tapno mapukaw dayjay nga Andrew iti biyag ni adora. No saan ko man ang maikutan ni adora. Awan anyaman na kanyak. Basta mapagsinak ita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti po na ni Jake, hindi nagpakala ka. Nakiktot. Kana mo, makapungpongtot. Sorry. Talaga ka sa tibiyag. Tibiyag kat kaslapilin. Agpuspusipos. Saan mo amay baga, nga daka akanayon ni tingato. Pudno dayta. Ngam ni Jake, saan na maaklong di kasta. Di amo na kat agnanayon nga isu, ti husto. Day ta tinarigat ka dagiti datumang anda mabalin na. Ipagarot da, ngagnanayon da itingato. Anabilag. Di pagdanagak, ang mga na niya ti pampanunutan daya at tao nga aramidan. Desperadon. Kat amangan no panggap na ti agaramid iti dakas kontrakan ka. Kada kayo ka ni Andrew. Li, Naskan, maganat kayo nga gasawa. Nang runa ka ni Andrew. Amangan no ti pagikaroon na. maaramid nga ta ni Jake dayta. Kasta nga ta kadagas. No desperado ti may sa tao. Awanan tinalintag a panunot na. Saan nga agbidot nga agaramid iti dakas, honey? Ta saan ko nga ipalubos nga agbalig iti anyaman na panggap na nang runakan ka? Saan ko matamaawatan ti tao? Maagkit ti takrot. Saan na nga amo ti umawat iti panakapaay? Kasta, dagiti datumang anda mabalin na. Saan da amaklon ti panakapaay da? Pagtangsit na kit di ati kinabaknang na. Agan nagkalata. Ang mga nanyaki di ngagpaiso teramigan na. Wen, honey. Agan nadak. Barumbado at talaga dahi diya lalaki. Adda nakasaritak amang likidaken Andrew. Kas iti nakunag. Saan asyak tay tao ang makaaklon iti panakapaay. Nang rona no maipapan iti ayat. Nukunak adada elak tilinangan. Uno gibusak ti kinaragsak ti Andrew kan adora. Aramidag. Ikarik dayta iti bagik. Ni Rigor. Iso dayto yung mauawag kanyag. Kumusta nga tanti pinatrabaho kan kuana? Hello, Rigor. Kumusta ti pinaramid ko kan ka? Kita agman, noan niya ti mapasamak kan adora, no matay ti asawa na. Aguray ka no lang itinapintas aguntaway ni Rigor. Amang ipatungpal iti bilin ko. No kasta, mabilbilangan ti aldaw mo, Andrew. Kat mabalon tumutan ni Adora.
Aday ta, naiparada kong dilogan ko. Mapanak pa yung department store. At nagatangag para ka na Dora. Agda ng paltog kanyak. Tulungan yung tinapaltugan! Agdaran, disugat ko. Ni Rigor. Isunto yung mauawag. Hello, Rigor. Kasta ka di? O sige, nasayat nga rod no kasta. Wan, saan ka ngagdanag? Itad ko ti balansik, itinagtulagan ta agatad. Numasiguradon anatay ni Andrew. Oh, rumbang laang. Ama sigurado no nagbaligi ka anang patay kan kuana. Sakbay nga itad ko ti balansik. O sige, bye. Sigurista mo't ti sinalbag ijay arigor. Alaan na kanun ti balansik. Kat di pa'y sigurado anapatay na ni Andrew. Nimat Andrew dahil umang awa. Hello, honey? Ha? Saan asi ka ni Andrew? Sino ka? Kan apay nga dagan ka ti cellphone ti asawag. Anya? Hospital? Apay! Anya? Adda dita hospital ni Andrew? Tanapaltuga? Relax, Adora. Kasano ang makapag-relax? Kasano ang grabe ti asawa? Ay, iso tayo hindi ibagbagak. Ilaki di Jake ti aday tilikudan na ito eh. Adora, Ti awanan ba pasurot ti sa iro? asitig tayo na ti ospital. Mamuantan na niya't kasasaad ti asawa. Asino nga tatipakamwak? No anya tinapasama kan. No natayan ni Andrew, wano anya. Ni Rigor, isumot lang ti bilinak ngagpaliiw iji balay ta Adora. Saan ko amabalin ti agdamag kinilin? Siyak ti tudwanda, no aramidak dayta. Pasurot ti demonyo tinagaramit iti kastekin Andrew abalayan. Kumusta ka nun ni Andrew, abalayan? Saan ko pa'y nga mo? Mamanag pa'y lang iya ospital. Umayak mat, abalayan. Sige, abalayan. Dagasan kan di tabalayaw. Ang tricycle lak. Si Kanti dagasan mi abalayan. Never ni timang maneho iti may sa alugan. Ay, alangarot, abalayan. At pala sa klaang, itipagan anay ko. Sige, bye. Bye! Ano sino man tinagpanggap iti dakas iti anak ko. Pagbayatag iti nangina. Nakaturo ti asawa. Kay ikata ka no ti balay ti bagina. Ayaman na nakalasat ti asawa. Juan, naimbag, tawan ka no ti naapektara na internal organs na. Naimbag. Tanam namin saan lang ti panang paltugdakan ko na. Sandan nga inulit. Wino isinasitkan kat sinigurado daan na tayo. Anyat plano mita. Masapol amamuan. No asino ti ada itilikudan tinapasama. Asino nga tati sospek? May salaang matiap mo tayo. Nga da sakit tinagam na kada kami. San ka di? Juan, yung maraming nga ta ni Jake dahito eh. No saan man nga iso.
mabalin ananangdan iti mga rami. Kaya't naasawan day ta. Saan mo anapatay, Rigor? No ko naman na ulimak iti balay da. Ket awan bangkay nga insang pet da. Saan ka kati amakaw-awat? Masapol ama siguradok pay. Anatayan ni Andrew. Isuplong nak. No saan ko nga itad ti balansek? Natayman wano si bibiyag ni Andrew. Kataan niya ti... Inidap ng ti cellphone na. Wah, ti awanan bain. But nga nakit din. Agisuplong kano kadagiti pulis. Nujak itad ti balansik iti nagtulakan mi. Natayman wano saan. Agyaman tayo, tanakalasa tin iti pagkat ni Andrew, Adora anak. Uwan, mama. Ay, asino ita ti maata puno suspect. Nagkapon dito'y nagiti pulis tatang. Nag-imbestigar tan. Asino ita ti suspect, kat awan mat agparang anakakita. Napandag iti pulis iti crime scene, mama. Barang anta maalat ang impormasyon ni Jai. Kasta ka di. Kat, asino ti kasla atapon nyo nga rod ita. Awanan sa bali, tata. May salaang matagsaksakit tinagam na kada kami. Nang runa kan Andrew. Asino? Ni Jake. Ti binastad ko kan sigod abos ko. Anya? Adagam saan ko amalipatan ng baga na kanya. Saan na kano amaaklon ti panang paay ko kan kuana. Anya? Kan, ada kanumat na ibaga na ganlin. Uray kano anya ti mapaspasamak. Agawan na kan Andrew. Anya? Ni Jake mo ito eh. Sumpatak mo. Hello? Hello, Lynn. Kumusta kan? Kumusta ti baro at trabaho? Awan palikot ko. Ngam data ka dia talaga ti kayat mo akumustaan? Ano kayat mo amamuan? Uwan. At ka ti pay sa bali. Alangan mat may papankan Adora. Apay, at ka ti nas ka na mamak may papankan ko na? Ay, diyak ka mo kan ka. San kan nga gintidiam mo? Saan ka maawatan? Nawanan ti bagampay, sir. Sorry, ado ti trabaho. Bye. Huh? Ti mo na nga da, kadyak amo ti rantana, no apay ng mawag. Kaya't nalakit ti makadamag, no anyat napasamak kini Andrew. Sinalpag. Iti pagawatak, iti panagsarsarita ni Lynn. Di na lang may diretsa. Nung siyak ti atapon na iti napasamak ken Andrew. Niregurmanan tayo mawawag. Hanyaman nga tanti bagana. Saan ko asong batan? No saan anatay ni Andrew? Saan kon nga itad ti balansek? Saan asyak ti butbut nga na? Tamabalin ko apaglibakan, tinagtulagan mi. Wano pa nang bilin ko kan kuana. Napatalikod aklahan tinang palpog kanyak. Nagdardaras api manaw. Naimbag. Tasaan na kan ngayon nasitkan. Kan sinigurado anatay kan anak. Day tati pagyamanak, mama. Nupudno ti atap ni Adora. Nagdakasan tayo at tao. Oray siyak, mama. Isumot ti atapak. Tawan amok asabali ang napasaktak. Wano agsakit tinakim na kanyak.
No saan ani Jake? Uray pa'y asino dayjay. Nasken nga ikaro na tinaramid na. Oras ang mapanagnikan. Dakas at talaga dahi jay. Nupod no nga iso tinang pangkap itibiyag ko. Adadagkal arason. Tapno aramidan na tikasdekan ka. Ngem, ti parikot. No awan agsaksi nga iso ti akin nakam iti panakapaltog ko. Kuna ti doktor, saan mo pa'y amabalin ti rumuan? Duwang aldaw pa'y siguro. Matuo ka na kun dito Han. Ano samlabasitan? Narigrigat. No, ganatang at agdara ta sugat mo. Sige. Ngem, ti pampanunutek. Amangan numaamuan ti mastermind ti panakapaltog ko. Ket umaydak uluyan di ti ospital. Kinasarita min ken mamati management ti ospital. Awan ti basta mapalubusan na sumrag. Malaksit iti attending physician ken nurse mo. Sige. Naku natin nakasarita may apulis. Padasan da apaliiwan. Ken kasarita ni Jay. Ta iso ti agparparang a person of interest da. Iti panakapaltog mo. Ta ibasar da kadagiti inted ko kadakwata nga informasyon agraman nili. Masa mo lang mapalutpot ni Jay? Ta iso ti talaga ang mabalin tayo nga atapan. Sapay lang uma. Pacheck, mamantumot lang ti kinapod no. Saan ko ang maibus a panunutan? Ang maaramid ni Jay ti kasta. Ti tao desperado ko nakmanan, awan tinalintag a panunot na. Kaslag bagtit. Anya nga ti maaramidan tayo. No talaga asaan nga iso ti ay ayadag. Kuma, amo na mat ti mangawat iti pan nakapaay na. Ni manan record ito eh. Sungbatak man langan. Hello? Kumusta, Boss Jake? Kasanon, te balanse. Balansi asasawam. Saan mo mat anapatay ti tao akayat ko apatayam? Kasta ka di. Nga mawantulagan ta kasta. Anya? Titulagan ta patayak. Paltogak. Itinaramit ko. Ngam, napatay mo ka di? Uno asahan. Nga minaramit ko tibilin mo. Tangay saan mo anapatay? Saan ko nga itat ti balansek itinagtulagan ta agatad? Okay. Nga mamangan. Nagbabawi ka. Hoy, saan asyak ti butbut ngam? Saan ka butbut ngan? Di na payamam mo na, Jake. Bueno, tangay saan mo nga itat ti balansim. Ala, kiti sa bali. Ha? Kanya ti kayat mo asawan? Awagag ti pamilya na ti pinaltugag. Kan, kahit mapatayin, takit tawag ka nakwata ti balansim. Bagtit ka kadi? Kasano ko maadawaton kadakwada? Ha? Simple. Dawatag ti balansim kadakwada. Kasukat ti panangibagak asikat tinang tangtan ka ng piling kanya. Anya? Buisit ka? Ti sinalbag arigol? Di pa'y kat siyak ti mabalod? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy, iti tampok nga istorya tayo, di tayo laing programa tayo, Iloko Love Stories.